Hari ibintu byinshi bibaho mu muco n'amateka by'u Rwanda ukabona abantu barabigira nayo bakabikora uko biboneye batishinze imiziro ibibamo. We rero bakitwaza ya mvugo ngo kiliziya yakuye kirazira. Aha niho tugiye kuganira imiziro kabombo karundura imibonano mpuzabitsina mu muco n'amateka y'u Rwanda abantu benshi batitaho, ikabakururira imivumo, ikabakururira ubuhone n'ubuvukasi mu mateka yabo ndetse n'imiryango yabo. Ntabwo tuyirondora kuko ari myinshi, ariko nibura ntabwo tubura kubabwira umwe, ibiri, itatu cyangwa sine yose igomba kwitabwaho mu mibonano mpuzabitsina y'abashakanye. Kirazira: nta mugore uryamana n'undi mugabo mu gihe umugabo we yagiye ku rugamba. Iyo abikoze umugabo we agwayo. Uwo ni umuziro abagore bagomba kwigengesera bafite ingabo zagiye ku rugamba, yuko batagomba kubonana n'abandi bagabo ngo baryamane kuko umugabo we yagwayo. Kirazira: nta mugore uryamana n'undi mugabo umugabo we yagiye guhaha kuko yatahana ubusa. Icyo ni ikizira kiba mu mibonano mpuzabitsina mu muco n'amateka by'u Rwanda. Kirazira: nta mugabo uryamana n'undi mugore mu gihe umwana we atarava ku kiriri iminsi 8, uwo mwana ntagenda. Kirazira: nta mugabo uryamana n'umugore w'ahandi umugore we akiri ku kiriri, ni ukuvuga ngo mbere y'umunsi 8 umwana ntagenda. Uwo ni umuziro ureba abagabo mu mibonano mpuzabitsina. Kirazira: nta mugore wapfushije umwana ugomba gukora imibonano mpuzabitsina ngo atware inda mu mihango ya mbere ikurikira ukwezi umwana yapfuyeho. Uwo nguwo bamwita amahano. Iyo avutse akururira ubuvukasi umuryango ndetse ntiwororoke ukabyara upfusha. Ni ukuvuga ngo iyo umugore apfushije umwana akajya mu mihango bwa mbere agomba kwitwararika akanabihunga, ubwo burumbuke bwe ntibitume asama, agategereza ukundi kwezi akabona gusama umwana w'amahirwe w'umugisha. Ukwezi gukurikira uko yapfushijeho umwana ntabwo agomba gutwara inda, ntabwo agomba gukora imibonano mpuzabitsina muri icyo gihe kuko bimuzanira ubuvukasi akabyara apfusha akuramo inda. Icyo rero kirazira. Kirazira mu muco n'amateka by'u Rwanda ko abanyamuryango ba bugufi bakora imibonano mpuzabitsina mu gihe umwe muri bo wabo w'umunyamuryango yapfuye. Ari byo uzumva mu muco n'amateka y'u Rwanda bavuga ngo bamwiraburiye. Kwirabura mu Kinyarwanda bikorwa mu buryo bubiri. Iminsi y'umugabo imara amezi 3, kwirabura k'umugore kukamara ukwezi. Niba ari umugabo wapfuye, abanyamuryango ba hafi bagomba kumara amezi 3 nta n'umwe ukora imibonano mpuzabitsina. Niba ari umugore wapfuye bagomba kumara ukwezi nta n'umwe ukora imibonano mpuzabitsina. Kirazira. Izo ni za kirazira karundura abanyarwanda bazirizaga mu mibonano mpuzabitsina. Izo ni iz'ibanze. Tuzagenda dusonzoranya n'izindi kugira ngo turusheho kuzimenya uko tuzajya tubona umwanya. Kirazira ko umugore aryamana n'umugabo, umugabo yagiye ku rugamba agwayo. Kirazira ko umugore aryamana n'undi mugabo, umugabo yagiye guhaha kuko ntacyo atahana. Kirazira: nta mugabo uryamana n'umugore w'ahandi umugore atarava ku kiriri kuko umwana ntagenda. Kirazira: nta munyamuryango uryamana n'umugore cyangwa n'umugabo mu gihe igihe cyo kumwerera kitarabaho. Kirazira: nta mugore ukora imibonano mpuzabitsina mu kwezi gukurikira uko yapfushijeho umwana. Byari umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, intiti itekereza ingoma.